ada to datu uban kene ujeno iya ki MDC kenro kelut hadu iman paman bay ya kawut hak pen sep ai kadaan baratun mukro kontuensi warokut iya ki ya uma ai bor hampu ya meling tai biar kalah sap cisin hey ho bor mayong i toya penchke hikam yong uwaro wada yung da jana hey bor waken da perchang ya iwo lebha oh my bor maro yen teli uya chan ido haka kodoli oh punjab yang iya ka MPP kawasan cara pokas yang i Umay bor maro yen teli uya chan ido haka kodoli Punjab yang iya ka MPP kawasan cara pokas yang i warok kicrong kitau apa konstituensi ham abduk nak kelit iwi dejo ijing mut uya krei delang cuma baru penjob yang besar lada jadi duit tawan ya kut ke hidup hey nyatang baik pak warok to ya bicar damnya hadir yang lagi silen hey ho apa ai bor mayong i toya penchke hikam yong uwaro wada yung da jana hey bor waken da perchang ya iwo lebha oh my bor maro yen teli uya chan ido haka kodoli oh punjab yang iya ka MPP kawasan cara pokas yang i oh my bor maro yen teli uya chan ido haka kodoli oh punjab yang iya ka MPP kawasan cara pokas yang i ai bor ubu chempang ubu lut wo tia chaprang hikam ki jam yong iroi ipar yo penjam warok salesar uma ai bor ubu chempang ubu lut wo tia chaprang hikam ki jam yong iroi ipar yo penjam warok salesar hey ho ai bor mayong i toya penchke hikam yong uwaro wada yung da jana hey bor waken da perchang ya iwo lebha oh my bor maro yen teli uya chan ido haka kodoli oh punjab yang iya ka MPP kawasan cara pokas yang i
terkuyai walau kekonferensi Hami ucanai Cakang toya luti Dei mayang kunang yapi Kabar tumukro konstituensi Dei mayang kunang yapi Kabar tumukro konstituensi Hey ho Apa dikini wada yin yale Homa ai bor mayong i Toya punchke Hikam Yong uwaro wada yuda chana Hey bor waken da perchang Ya iwo lebhan Homa ai bor maro yen teli Uyat chan ido haka kodahi Punjab yang iya ke NPP Bawasin cara pokas stadium i Umay bor maro yang teli Uyat chan ido haka kodahi